Kanegade Kadudashan Meghalaya bani pedang subhai pi syakaniga tup kubo mentagajan miet shawan paish kubo kibubnya in a page wai kimat bukongsan. Kawai ke jaj benriau, kawai ke election, kesian jam bukongsan ban pelong ke sensyar jongi ke baklem jingkela ong uminjurang bakdu dari Narendra Modi. Sedang ke World Food India ahajar apusau hanong bak Delhi dan pau umudi halo ke jingdon kam ban penklain ha ke liang ke bam kedi. Pelong ke North East United FC ya ke Open Training and Media Day ha Shillong. Agasian ke beningkong la pelong ia ke jingpen inam jong ke STEM Innovation Hub ha ke Jela. Bat jurib ulampang ya ke jingte ya ke yang dorba thamai hamau diang-diang. Ikubo ki bebunya. Kawai ke jaj benriau, kawai ke election, ke sienjam bekongsan ban pelong ya ke sensha jongi ke baklem jingkela ong Menteri Rang Badu jong keri Narendra Modi. Ula ong baka kenhun menteri ke bepediang ya ke jing ai jingmut jong ke high level committee ban pelong lang ya barok ki election ha ke juk kepor ke dei ke sienjam ke bekongsan ban pelong ya ke sensha pait ba jong keri India ke bekam kongsan ban ishim bentalang. Ha ke jing tho ha ke social media umudi ulai ro yo president Berlin u Ramnath Kovind u bala pensapriang ya ke ne ke jing persyang ban yamir jingmut bat ki babun ki bayadon benta. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ula penpau halo ke jing don kam ban penklain ha ke liang ke bam kedi da ke bepen scam ya ke jing kular jong ke soka ban bu ya ke jing thau ha ke perthai na ke benta ke jing penmi thamai ke jing pennek pensa bat ke jing shngan halor ke bam kedi ha ke po ba ai jing kran lingba ke video na ke benta ke sngiple ya ke World Food India ahaja apusau hanong ba Delhi. Ula penpau ya ke culture bam beper-per jong keri India bat ke benta bekongsan jong ki nongrab ha ke rukom bam da ke bakedau ya ke jing kershan jong ke sorkar lingba ki polisi bethamai. Kini ke jing elang ke besau sngi ha Bharat Mandapam ke don ya ke jing shim benta na palat khandai potali kiri Arpun Riutali ke jela jong keri bat ki Union Territory bat kap pratali ki tenak treikam ke sorkar pedeng. राष्ट्रीय व्यवसायों के आपसी Pirang ba ke jela u Konrad ki sangma ula banjur halo ka jingnang kieu jong ke Meghalaya ha ka jing elek kai football bat ula proj dak ru ya ka jing temu jong ke jela ban kentieu ya ka jing elek kai football bekongsan ha ka than chatai lami ngi aba ai jing kran ha ka Open Training and Media Day jong ka North East United FC ha Shillong mentaka sngi Menteri Rang ba ula batai ya ka jing temu ban pelong ya ka Meghalaya kum ka jakai elek kai football bekongsan ha ka than chatai lami ngi da ka bepen pau ya ka jing trelang bat ki kenhun na ka than Menteri Rang ba ka jela ulai kran ru halo ka football academy ka bansawan ha ka jela bat ulai ro ru ya ki nong elek kai ka North East United kum ki nong elam nuksa na ka benta ki samla ki be ai mensiem ya ka pateng banwan. Ready. 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 1, 2, 3. And we are very hopeful that with Northeast United, with other clubs also, from the state, from the region also coming together, that Meghalaya will be a very important hub for football. And of course, with the setting up of the academy out here, I'm sure that is going to be a big boost to football as a whole. So you're not just playing for Northeast United, but you're also now playing for Meghalaya and the youngsters. So you're partnering and motivating. You're icons for the youth of our state. Ya ka jingpen inam ka beningkong jong ka STEM Innovation Hub ha ka jela la pelong ne ka sngi ha Maungap District Christian Multipurpose Higher Secondary School. Ha ka ne ka jingpen inam la pen I ya ka jing tibet ha ka liang ka science, technology, engineering bat ka jing kenjing dia kentup ru ya ka jing start computer.
Uswapnil Tambe ubadai State Project Director jongka Samagra Shiksha habakren hakaneka sengi ula banjur ya kajing donkam ban penbaha ya kajing tei jongki skul hakinong kendong kenang ban kring bat wanra ya kajing kieu bat kajing sngau tenat ya ka subject science haki kena skul. Ula penparu ya kajing donkam bat kajing kodor jongki program hikai kum ke STEM. I would like to thank It's very important to have these kind of avenues, maths and science. These have great applications in daily life. So that is more important. We need to learn the applied part of it. Science is, yes, important. You have to learn the basic, but applied science is more important. You have to know how in our daily life we can use these scientific principles. Of course, this STEM, it has really helped our students, not only in their performance, but also it has enhanced in their academic studies. Lampang ke yang dorba tawan ke jela uba Thomas sangma ula penyat ya ke jingelang bisa benya bat pelong ru ya ke jing jurep ne ke ski ya ke yang dorba thamai ke badon hamau diang. Haga ni ke jingelang bisa benya la pelet jingmut ha ke ban bisa ya ke jing kieu bat ban pentikna ban pendep ya ke jing tei ha ke por ke bebiang. Wat lau la kedau ya ke jing kieu ki bekongsan ulampang ulakam baga projek kadang sak teng kendiat na ke por belebu. Ula penpau ya kejing sngau komen ya kejing penbaha badang shen ha kejing don ki jong kinong trei da ka baweng ya kejing e ki bakham men shwa shapang kejing duna jong kinong trei. We find that the progress is good, though a little slow, but the progress is, overall progress is very good. We are very satisfied. I have called various departments like the forest department and the horticultural department to see that the entire premises of this complex are made green as much as possible. Unong Aiktien ke National People's Party uba HM Shangpliang ula penbena bayu sembut menturang ba ke jela uba Preston Tingsong la pelait no Apollo Hospital ke bedon hanong ba Delhi menta udang don ha Meghalaya House bat la tu baya menta ulong ubobiang ha ke kot ke khia ningkong e uba Tingsong ula sha sumar ha ICU ha Nazareth Hospital ha ke khandai terik unai lur shwa ban penkenria sha New Delhi ha ke khatway terik bala khmi lenti bon wan paino sha shalong ha kini ki khendiat singi banwan who have prayed and conveyed the best wishes for the speedy recovery of their beloved MLA, Sir Preston Tinsong. Sir Preston Tinsong, our Deputy Chief Minister, has been released from the Apollo Hospital and he is resting for a few days in the Meghalaya House in Delhi. I could speak to Sir Preston Tinsong today afternoon. He conveyed his best wishes to each and every citizen of the state of Meghalaya. He further informed that he is hale and hearty. He is likely to reach Shillong in the next few days. Ki samla pulian naki college berper-per ki biasa bat ka North Eastern Hills University kila tawi ka Students Union of Nehu Affiliated Colleges ban weng ya ki jing e halo ka rukom ai kerdan jong ka school ba. Watla kila dep pa e ka shitish Vice Chancellor ka khatlai tarik menta ubanai Henry Kim Shimlayo kanu ka juba. Nakaliang ki samla puli kila kentu ban penkalano ya ka rukom ai kerdan ka ba ki ngej ba ka bu jingma ya ka lawai jong ki ha ka jing puli. Kini kesenjuk menta ke kentup ya ke Sankardev College, ke Synod College, ke Shillong College, bat ke Jaintia Eastern College. Yang di dalam ke Synod College, nak Education Department, minyak sekarang yang ni ke
Ki pulit ke West Giantia kilayo ya ke jingjob ke bakrau hinen ke sengi da ke ba kilayo ban kem mi ke kenhun runar ki badon keti hagi kam tu tuk labun sien ha keleng ki jaka jong ka Assam bat Meghalaya ka jing khenra lang jong ka raliang bat ka Omrangsu police station kala pelong ban yo kem ya kitei ki badon keti nalogata ke Jawai police station kala kemru ya us dangki merpet bat u wandau bare halo ka jingdie be an ki dawai penbuan ha ka ba kilayo ban kurup san point iwe gram udrok heroin bat palat laipuwe hajar tingka ke pisa kala don ru ka jingtu hadisi office ha ka balayo ban kem yo arki rendam ki pulit kidang pelong ya ke jing toket ban yo biang ya kitiar ki bala syatu na kitei ki nong sya keno ka Maruti Suzuki kala pelong ya ka Elite Fleet Operators Meet henden kesngi ha ka State Convention Center Shillong ha ka balawan banishim benta dagi babon kinong nya kali be kinong penia ye ki jaka jengok kai perthei wala ki don bon ki jat kali hanong ba Shillong hendrei ka Maruti Suzuki kadang yai beteng banlong ka jingjiet ka bah khmat kham tam apedeng kinong nya kali kamai bat ki try kali kum ke kali belaju pendon kam da baro ha ke jela kate ke company kala penpau ha kene ke jingelang ban pen i ye ke jing terwa bekerpang da ke pen ko burom ru ye ke nongnya kali na ki benta ke jinno senyang jongki ha kene ke jingelang la penpau ye ke jing job jong ka Maruti Suzuki bala pen itu ya ki model kali ki ban sawan आप सबका वेलकम मारुति सुजुकी Kita khot ke Meghalaya Film Makers Association Riboh Unit kili kendo yo Deputy Commissioner u Abilash Baranwal bentagasngi ban penpau ya kejing sngokhia halo kejing duna kinong eshim benta ki badon ya kasap ha tamasa Meghalaya khamta ha tamasa cherry blossom hariboy u President uba Lancius imli ula banjur halo kejing donkam ban kentiu ya kejing eshim benta jongki rio donsap jong kene kathan u Deputy Commissioner ula kular ban shimkhiaru halo kene ke benta Bangkok only. We went to different hospitals from the government of Meghalaya only. A team of 30 people for training on health infrastructure. Kini lagi festival mo kiban pulang apa kat sud jungi. Dari kalau bat ke basusi ba kibun ki local artist ke jungi. Kim juga benta ban perform le ban pri kasap kapaki kidan. Dan kalian jungi mentang singi lawan kedua yai DC ban ilawan ban kelpa di ba habadon kini lagi program ki festival dan ki kum ka cherry blossom ke masalong ki berai pasawan ba suba ai bentalang ai lat lang yang ki local artist ki badai napo ka dong ka thang ribohi berkoi henne ke sengi lalap ya artli ki met yap nakawa nehu ya ka balatip kerteng kum i Nyansi Riatam i belaja na duk ka praterik bat i wei ikna kentai i bedang sansnam gerta balatip kertem kum i Erika Thaba kini ki arngut layo i khatdo ha ISBT mawyong rim ha kapor kum ba arbaje no phai sengi ka kenhun SRT haringkat ki pulit pelip ding ba ka kenhun forensik kele poi ha ka tei ka jaka ban pelong ye ka jing toket ba ka jing wat benia halo kini ka jingja mentapat ini pej ya kajing long jingman kesim bendeng hanong ba shalong kajing shit kalong 40.2 degree Celsius bat kajing kriat kalong 40.0 degree Celsius kajing sengam gau hau kalong nyopuan kshispa agapo menstep bat prapo kshispa agapo janmiet kala bandon kajing half slap bat kajing tiet upertat haki babon ki jaka Shuaban poi syek bakut jong tup khubon ni pej biang sa isien nya kini kimat bakongsan Kawai ke jaj benriau, kawai ke election. Kesian jam berkongsan berpelong yang kesensyar jongi ke baklem jingkala oleh Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi. Sedang ke World Food India ahja apusau hanong ba Delhi. Tempau Modi halo ke jeng donkam ban pengkelan hakaliang ke bam kedi.
Penlong ke North East United FC ke Open Training and Media Day Shillong. Hak sien ke Beningkong la pelong ya ke jing peninam jong ke STEM Innovation Hub hak ke jelang. Bat jurep ulampang ya ke jing te ya ke yang dobat thamai hamau yang diang. Teparlok kat tung lapoi shibakut jong ketuk kubor jengi mentaka janmiet ngin se syam yang ikhlasai kesengi hak kejuk kepo kublai shiboni pi baro.